الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari mga kakasih sing kami, alhamdulillah, yari na kita niyo haruhulan sin waktu sin pagtangka na to, yari halauman sin bulan mulia, murah-murahan duman ini insyaallah ta'ala amuin tumarang nakato taniyo ini pakarajaan na to, amin kalo-kalo matikmod na long ta amoy in dum ini at tawalong ta ini aum pa sugpat niya hangkadlaw insyaallah ta'ala inyan daing amoy ini asal kabiyaksahan sing kita in subay kita long ta magkita simbolan na supaya tumarang in pag-amal na to amin masipakakita niyo sumong sinhinang at tawalong taronhan tumubtub na siya. Insyaallah ta'ala duman ini na daindi majlis ta ini insyaallah ta'ala makarungog da kamo sin ini amin pagkita sin sahali sin bulan sumuno na insyaallah ta'ala yarira kami lang ta tumakad ha mga kataw tayo manguran amoy in magkita simbulan sarta amoy in hika pamahalayak na sin daro lipta kato taniyo in amoy in susungon na to insyaallah ta'ala. Jari hawakto ini ini alupon na to sarta lamod ini reng ha mga tibahyuan sin ibadat na to halauman simbulan ini amo na in pagtawagon sing kita zakatul fitr. Atin niya zakat fitra long sing kita amo in bahasata kuma kita ini tinggilan sin himumungan ta dahin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat din kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-saim min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Biita doon ini hi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu piardo lang niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod pa amin zakat fitra. In kamaksuran niya ron ni biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsutsi paglano hamanga sila amin magpupuas sa biya kato taniyo dahin hamanga halauman sin bulan Ramadan daing amin himumungan lukat lambing laungsin adapun insubay pag-anaran sing kita niyo halauman simbulan Ramadan subay hadya pagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala panumtum patuan na to Rabbul Alamin magpataod sin amal bukon sadya amal amuin laung ta sumujud kita rumuko kita buat malaingkan daing hamanga ini parsukpatan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala amin manumtum kita niyo kaniya tibusan sin waktu ring haruman paadlawan sa lugay na to bati iban sa lugay doon hayan malanuin inibigi jantong na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyita doon hay ni in tungod pa amin zakat fitra doon hay ni lang ta paglano pagsutsi ha mga sila magpupuas sa daing hay mumungan
amoy in lukat lambing atawa himungmungan way kapos pa idahan niya gamayan inyaon makara kato taniw pakaliruan bang inhimumangan niyaon laong ta makahinang sato papagkahinato manusia bihan na inyaon katantan in kamawmuhan alaw man sin adlawan sin manusia aon hadyaronhan kabtangan amoy in labay ring hapaglangog doon han mahinang lupas in wakto na to doon ha ini waktu yan kana biyabay ta kato taniusin Allahu subhanahu wa ta'ala in waktu rihil kato taniusin Tuhan na to Rabbul Alamin subay na to inihalgaan kana bang na to di halgaan di na to jagahan marayaw di na to halian ng katan makamumulakan niya na tanto sadya malugi kita niyong haadlaw gana-gana. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. Ibot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa waktu. Ibot pa waktu, in manusia malugi daing hasababan sin waktu rihil kaniya sin Allah Ta'ala. Doon kita malugi ha waktu amin wala na to napakayroon ha karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon ha amin kakuyagan sintuhan na to Rabbul Alamin hinang. Manjari nalupas inyo to katatan pagka siya nalupas kita niyo mga katawtay manghuran in naglupas sing ginawabaran na to. Naamo yan to in subay halian sing kita niyo ring ha waktu pa waktu bukon sadya halaw man sin bulan mulia ini bulan Ramadan buat malingkan ini lamod daing ha amin pagmahil sing kita niyo atawa pag-anad niya to hagin hawabaran na to tumutog doon hainang karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya pag-abot sin bulan amuin bukon na siya ini mahardika doonhan in manusia daing ha apinar ka jahannam ukab na ing katantan doonhan kita nyo tuod mapatot mag-ayad sing ginhawa baran na to. Di habulan ini amin hasupaya isab di malupas inamal na to sa lago-lago tutong basan kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta in pagyanon zakat fitr ini biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tu'matan lil masakin. Ini pagkaon parsukuan da hindi kato tanyo sin mga sila kulang kabus. Mga sila miskin amin subay na to yadto sila ini dihilan kakuyagan. Ha waktu paglami-lami pagkugkuyag sing kita niyo, pagkugkuyag bistahon kato tanyo ibadat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin mapakuyag na to in mga sila mga malamma in kabuhianan nila halaw man sing gumini, in kuyag nila yadto, doon timbangon sin Allah subhanahu wa ta'ala in bayad hitong baskato tanyo sintuhan na to Rabbul Alamin. Naamoy ni nain hadis ini kaya riwayat hi Abu Daud at tawayaon halaw man sing kitab niya sahih sin Imam Daud. Amo yan in subay na to ayaran daing hawak to pawak to hasupaya ando kaylo in amal na to amin wayron siya kuhila amin mabista katantan sibo da manahot maaslag aun siya tiutunguran sin Allah subhanahu wa ta'ala kasannangan sin kita rinto haadlaw gana-gana. Zakat al-fitr laung sin Ibn Umar radiyallahu anhu nga kala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sadaqatil fitr anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abd in laung sin
ibn Umar, hi Abdullah, anak sin Umar ibn al-Khattab, kiridaan sila karwa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nang daak long niyain, daak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin pagsarak ka, haamuin pitra. Pitra. Hati niya, inyan, sarakahan na to. Sindawa, inyan katantan, manjaritayan hipagjakat, kaintimbangan niya hang kakantang. In hagkakantang, sintimpo na kaunayad to, upat supa, intimbangan niya. At niya upat supa yaon, pagyanon, hang kakantang siya. Dahil na intimbangan na kauna, aon siya supa, aon siya tunga gantang, aon siya hang kakantang. At niya, bang aon ta umami sim pagkaon niya ring habukas, di kato taniyo, manjari siya mamihang kasupa sadya. At sing hang kasupa yaon, hang kabahagi sin upat, sin giantangan. Aw ni sab siya bang siya mamito nga gantang lang niya. Aw day sab timbangan niya. Na labi-labi na tuod bang siya mamisin amin hang kakantang na hati niya upat supa inloon niya yadto. Bihan yan. Na ini lang niya roon haamuin ini pagkaon sin hambuok manusia. Hati niya hang kakantang intimbangan doon hayan. Kaya nga aming pagkaunon niya. Hati niya kakaon niya, sinbaran niya, manjari isa-isa niya atau iban family niya, uno-uno na yung pagkaon amatuin, hipagjakat. Bang yung pagkaon niya panggi kahoy, doon day sabhan magtimbang. Bihad turain, ini aturan niya. Na, inyan katantan, tiap-tiap tisulakan si manusia, si buda usog iban babae, ini maas bata, inyan katan sibu intimbangan hang kakantang. Nah, pag-uslong niya, wayron ngi niya, amuin, pakwaon muroon ini jakat pitra mo, aun siya labi, daing hahang kakantang, sarta magniat siya inyong sarakka, wayroon yadto, ngi niya kaman hikarayaw yadto, ayaw na hadjalong niya mamayta kita amin tutukbalan. Amin lang niya to matan lil masakin. Pagkaon si mga sila kulang kabus, in tungod pa amin pitra, na ayaw na ka magbayta in labihan na sarakka kunakay mo. Ayaw na, hiruhal mo na sadya. Sa upamahang kakantang, mabaya kau magjakat, pajokopon mo na hang kakarot, na inyad to, lari marayaw bang kau mabaya, inyad to ka na mabista yad to sarak ka, in labi ring hang kakantang yad to, labi tuod marayaw, in kiatokbalan mo bihan, kuyakan siya ka na inyad to, hika, ini tarang kanya bihan, sin paghula-hula niya at tawa kabuhianan niya. Bihad to yan, mga katawtay manghuran, agama Islam. Buat malaingkan, bang mulong ta pa kugdanon na hadjaro na kakantang, na way raisab kaubiya mga kasaan na hinang doon hayan. Inyad to katantan, jariyad to hasara in na hinang singkita. Bihan yan. Na uno in pangasuburon haon. Hukuman sin pagpagawa sin jakat pitra. Haadlaw sin ini kawaan tagpituyaon maghina-hinanakaw magsakap sin pagtukbal mo sin pitra. Sampai tumubtub siya roon ha, ganap katluan sin bulan amuin Ramadan. Na, inyad to katantan, subayad to
kugdan sing kita doon ka na tumagnain pagtukbal hakawhaan tagwalo kasubangan pakawhaan tag siyam sampay pa amuin nasabot ta nakain na ito amunain ganap katluan sampay mabutin waktusin manaw na kauring habay mo sumambahayang sin salat al-Eid harap pa masjid atawa pantayan bang siya kaya pag isunan doon pantayan lang ta magpuning katan jamaa na inyad to katantan liini jimato yad to hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mahal ka dito amin nakasud na siya hawak to in pagtukbal na to sin amoy in pitra na to. Na amo yan. Doon ay niaon pangasubo. Uno, hal tukhriju zakat al-fitri anil janin. Uno lang niya, manjari na to jakatan in jakat sin jakat fitra in ami in bata-bata halaw patian sin ina niya. Doon hayan. Yustahabbu ikhrajuha anhu li fi'li Uthman radhiyallahu an. Wala tajibu alaihi li adamid dalil ala dhalik. Laung niya ini piag marayaw sinsara in amuy in ini iyad to karna nahinang sin Usman ibn Affan in tungod pa amuin pangasubuyad to sa sumagawa way siya kewajiban karna way roon dalil mahugot doonhan bat in siya ini manjari na siya jakatan sa nahinang sin Usman ibn Affan karna mga yan aon dalil doon amuin ini umurol kita ha amin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa ar-rasyidin min ba'di. Na in pagyanon amin ini manjari taakaran doonhan panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon kita niyo kaniya makad sarta siyabot niya in khulafa ar-rasyidin min ba'dihi amin puas daing kaniya amunain upat lang ta nagsuno-suno gimanti na im mga sila yato biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin papakunggungan in ini sunna niya sarta sin sunnat si mga khulafa ar-rasyidin amuin papakutkut kato sin bugang na to hati niya pahuto ning kutkut bukon di haamin duhulan sin ipun haunahan niya uning kumutkut kaniya karna inyaon wayrod kusog niya sa biyayta doon bugang may ta siya bugang inyan katantan manunjuki pa inhinang sin upat khulafa ar-rasyidin min ba'di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali inyaon katan nakasud siya ha siyon na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarab inyan kaya paghimumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan ito mga ini katawtay manghuran haagama Islam. Na doon na yan tungod paparkala amin jima jatoy halawman na to aming gantian sinsin doon na yan na ini katan laong sin Imam bin Baz rahimahullah amo na Sheikh bin Baz pagtawakon sing kita laong niya la na'lamu anna ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam akhrajan nuqud fi zakatil fitr wa hum a'lamun nas bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa ahrasan nasu alal amali biha biyayta niya wayroon biya mga miabot papanghati sinambok pahambok yan kato tanyo bat in kasahabatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpagawa alta ganti sin zakat fitra
doon sin in mga silayan lang niya labi in pangingat nila. Bang niya nandamano siya halaw man sing gumiini labi in pangingat nila ring hakataan manusia sin sunna sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sila ini nag-uurol magtumadto sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iuurol nila sarta iaakad nila, hihinang nila in katantan deng ha mga kasunnat-sunnatan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabian doon kita ni umurol, haamuin limpa sin mga kasahabatan, bat doon handi na kita ni uma, laong magad haamin sunna pag iyanon, karena in pag-akamasing kita, di magbutas in Quran iban sunnah. Sabab may tayad to. Sabab in pag-iyanon sunnah, amo na in tarikasin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatarang sin kamaksuran sin Allahu Ta'ala ring halawman sin Quran mahamulya. Bang unin piyang daakan, unuin piyang langan, unuin jari, unuin di manjari, yaun halawman sin Quran, in Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagpatarang, nagsalasay kato tanyo, nagpaamusin hinang, doon haamin hinang karidaan sin Allah Ta'ala, in rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amuanin sabab dakula, hikasud sin ipon niya palaun sin surga. Amo yan mga katawte manghuran ha akong Islam. Asab yan, ayaw kita niyo magpalabi-labisin, amuin hinang laung ta, wayroon na ron hantuputan ha pag ini agama, karena di tanong man jari gaan-gaanon misan in amal ibadat na to ini kakunan natutod ingaton, so natutod pangadjion, labi-labi na in pagsambahayang. Sabab mayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato tanyo, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu biasing kita niyo kako pagsambahayang ko. Hati niyain singuran na to da magsambahayang, amo rin sambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kita niyo lumag singuran dugaing buat malaingkan tunggal isa-isa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon kita lang tamaninduganan haamuin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing hahinang pahimumungan, daing hakatan susukat-sukatan na to patuhan na to Rabbul Alamin, subay in singuran na to donan wayro kaing amo na impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam, na subay na to yadto amuin pag-anggaw taan matutuod inamuin pamiat yadto sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mabugat in pagsambahayang ini ay ikaw na. Biyaita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli 60 sanatan wa ma tuqbalu lahu salatun la'allahu yutimmu ar-ruku'a wa la yutimmu sujuda wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'a. Na kita baka mo yan mga katawtay manguran hakama Islam, lando tuod mabugat, mayita di mabugat. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato tiyawag kita niyo inagi niya sambahayang kamu biasing kita niyo kako pag sambahayang ko. Na uwas biyayta niya hambuk hadis. Bunal-bunal to lang nin hambuk usog nagsambahayang
kaano man tahon in lugay niya, wayroon hambuok sambahayang tiyay maasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita. Laong niya maray baha, bukon, jukop in pagruko niya, hati way na simangput, way na sampur na in pagruko. Nasampur na in pagruko, way nasampur na in pagsujud. Nasampur na in pagsujud, way nasampur na in pagruko. Mahita, sabab wala ingat marayaw. Sabab wala jiyagahan marayaw. Iban wala ingat marayaw, piangadji marayaw. Amoy in bugat niya mga katawtay manghurah na ka may Islam. At sabab yadto, subay tuod kita niyo amoy in magjaga sing kakahinang nato. Aunto'y kapiligruhan, mahinang way kapos paidahan si pagruko pagsujud nato. Doon hayan. Bang nato di lang tamaayupot marayaw na ando kailo. Doon hayan mahinang ingkita niyo lupas haadlaw gana-gana. Bihan yan in subay amoy jagahan nato haamoy in pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in mga inikatan, lando ini mahalga. Subay nato halgaan karna in inikatantan, muy pabaran nato in ini go sin hinang nato. Bang siya kimugdan, alhamdulillah. Na bang siya wala kimugdan, na nalupas in waktu nato. Makabuga in hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bundal-bundal to dinambok usog nagsambahayang miabot ka numan tahon. Way na tay mahambok sambahayang daing kaniya. Pasal sin pagruko niya manjari na kaamu, pagkadto pa sa pagsujud niya, wala na kaamu. Atawa na kaamu yung pagsujud, wala na kaamu yung pagruko. Mahita, sabab ini, biya bahita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya din yung pagruko. In pagruko, subay siya, bantang in hawakan mo. Bangkaw rumuko, sarta in pangatod mo, palugal susujuran mo. Hasupaya, inihunat iliog mo, bukon siya timutok pababa. Biyasin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin laong niya, misan pa siya butangan. Ini baso biya sa pantun baso liulunan tubig, hibutang atas sin taykod mo, di siya kailo maasag. Hati niya hunat in hawakan. Bihan. Sarta marayaw in kagumo sin 5 patuhod. Hasupaya kailuri ikaw sumukmad paunahan. Bihan. Bihag to in pagruko. Sarta miya makadunhan in aminhay ahibal sin pagpinda sin hibal daing hatindog paruko daing haruko paitidal daing haitidal pasujud. Bihan. Na ininikatan aon aturan niya. Bang biya diin in pagruko sing kita biya na simbiyay tatahin doon. Na, pagruko. Pagawos pagabot pasujud, biyay ta sin Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inagi niya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Diak kita niusin daak sin Allah Ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumujud hapito ang gauta na to. Uno yung pito ang gauta na to ini. Subay na to ingaton. Uno in pagsujud dumagpak in ini paista pa
amin lupa, bang siya lupa, bang siya ini biasin mga hamas di jaon long ta, ini tiles atau sajada, inyaon katantan, subay siya pagmanin, butang singkatan siya but dihay ni amunain, pito ang gauta. Uno naman in pito ang gauta. In pito ang gauta, amunain lang niya aljabhatu ma'alan. Amunain tuktuk, mag-agad iban ilong. Hati ni hambuk yan, induayan. Aljabhatu ma'alan, pagdagot sin tuktuk, dumagot da isab in ilong pa, susujuran. Sibo dalawang ta harap na siya pa tiles, bang siya on tiles si masjid, atau bang siya lupa harap pa lupa, bang siya sadyada harap pa sadyada, subay dumagpak in ilong magpagman iransin tuktok. Pag-ubos, al-yadan, 25. Impagbutang sin 5, harap pa amin susujuran sa kira-kira tungpad iban sin abakan niya in butang sin 5 niya, sarta kumus in 5 bukon kia kangkang. Karena inyan mangiblat ing gulamay, harap pa pangiblatan sing kita niyo, amuna im Makkah al-Mukarramah. Nabiyan yan. Nahati niya nakaitong nakita to. Tuktok iban ilong, iban sin 25. Doon hayan. Sarta ini hika upat iban hika 5 arrukbatan amunain 2 tuhod. 2 tuhod. In hika 6 hika 7 amunain atraful kadamain. Amunain duhul laung tasin gulamay sikiyaon. Amuin patindugon hawak turoon hayan, labi marayaw bang muliapiin, amuin gulamay mubihan, ini nalalapi madtupaunahan na supay mabayasin 5 mo, amuin nangingiblat da isab, mumus da isab, nabihad to. Naamunanin pag-ihanon 7 ang gauta, bihan. Na may ta ini, doon hay ni biyasin biyata, nakaamo im pagruko, wala nakaamo im pagsujud, sabab aon magsujud kailo panagnaan butang simpito ang gauta, kumugdan, paglingkod niya, ini bihayan, lingkod niya yadto, pagsujud niya bagbalik, in kaibanantuan, kaya jajakahan na to, kaya kalit in siki pataas. Hati niya, bukaing na yung pagsujud, pag hikajud-sujud hikarwa. Nakita ka yan. Naaon waktu kimugdan isabing pagsujud, yung pagruko, wala kimugdan. Hasabab ini kakunahan na to ingkatan, hinangon, doon ha amin biyasin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang kamu, biasing kita niyo kako pag sambahayang ko. Hasupaya ini mataymain ibadat na to sambahayang, biasin pagtayma sin Allah Ta'ala hasambahayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naamo yan to mga katawtay manghuran, agama Islam, aming subay na tuod maayopot marayaw. Impagsambahayang mataod doon, aun waktu makuhila deng hamanghinang na to. Inhibal na to yan, subay miya makad hatumaknina. Karena intumaknina, inyan rukun sinsambahayang. Bangkya ragdakanin rukun, di tayo maunin ibadat ng sambahayang. Bihan, hati niya, subay, inyaon kaya kanal na to, inhibal na to, magtumari magpakugdan sin hinang na to. Hasupaya, inkatan, kignot kahibal na to, halaw man sin sambahayang tay maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya miya magad, haamuin ini aturan,
dirihilan na to waktu. Damikian, daing ha mga pagbasa na to sinbabasahon, doon umalop pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na ayat, sin Quran, mahamulya, doon hayan. In ayat yan, basahon mo lang sambahayang inukuman niya sunnat. Sa sumagawa tuntumun na to, misan siya sunnat, yaon da nakasusudin wajib halauman sin sunnat. Biya na sin sambahayang sunnat, in wajib halauman sin sambahayang sunnat, wajib da isab ha sambahayang sunnat. Wajib da in hukuman niya. Di da siya mapinda. Suwayad tumaagad sing kita niyo, mapatudyo, mapakugdan doon habiya sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na, doon hanbita katutan niyo, amuin bang kita magbasa sin suratul Fatiha? In suratul Fatiha, yan, ngiyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngiyanan sin Allah Ta'ala. Amin biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Launnya, kasantus salata baini wa baina abdi nispain. In sambahayang laung sin Allah Ta'ala biyahagi ko nagdua iwan sin ipon ko. Biyahagi ko nagdua. Biya din pagbahagi sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sambahayang haantara niya iwan sin ipon niya. Hauno biyahagi. Biyahagi sin Allah Ta'ala doon ha suratul Fatiha. In suratul Fatiha, unuin hukuman niya. In hukuman niya, pardo. Yan, rukun. Ini pagbasa sin suratul Fatiha. Nabang siyari mo mabasa ha aturan niya, di daysab siya taybaon sin Allahu Ta'ala tuan. Karena doon hayan, in pag-iyanon magbasa kita, sin babasahon ta, labi-labi na, hasambahayang hipos, subay himibal indila. Hapagbasa tabiya, da kita sin nagbasa, gimukuha in suarata. Imyan kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sumambahayang kau gimukuhain tingog mo, bang kau sumambayang hipos, bihad turaim pagdamo sin sambahayang mo. In hipos, iwan sin, dahir, subay rasibu, hati niya wayrun hadya suara, sa indahanan mo sibu da. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yato petanog na to in suara na to. Nabang siya hipos, wayroon suara sa sumagawa indila na to, yaon miya makadhapagbasa na to, sin suratul Fatiha. Tiap-tiap masa kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, laung sin Allahu Ta'ala, hadali. Inyan laung niya kaku. Pagka niya biyahagi, biyayta niya inyan to kaniya. Biyahagi na nagdua in sambahayang. In pag-ianon niya sambahayang suratul Fatiha. Doon han mabahagi in haksin Allahu Ta'ala, in haksin kita ipon sin Allahu Ta'ala. Bihan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabihan to rin sa misan hipos in pagbasa ta. Doon han, biya da simbiasa tarigi mo in suarata. Ar-Rahmanir Rahim. Damikian, bihad to rin pagbasa ta, hawak to hipos, way hadya siya suara. Maliki yaumiddin. Laung sin Allahu Ta'ala hadali. Inyan kaku. Hati niya parsukuan sin Allahu Ta'ala, bangyan tiyunay sin ipon, habiyad to indahanan niya, sibu dahipos in sambahayang iban zahir, inyan kiya tunay niya in hak sin Allahu Ta'ala.
Nabang niya wala na pajatuyan, biasing kaywanan mag-iimam, bang siya matanog na palahan-palahan marayaw impagda niya sin pagsambahayang pagbasa sin suratul Fatiha, sabang siya hipos na, masapat na kailo, masapat na impagbasa, adapon subayri mapinda. Sibo da in zahir iban sin batin in paghinang tasinyan. Na pag-abot mo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nag-aakadiban si maan na pagbasta ta, kaya kanal tamarayaw, laong sin Allahu ta'ala hada li abdi, wa li abdi masa'al. Na inyan suko sinipon ko, na hirhil ko haipon ko impya ngayo niya kako. Na ngayo siya kako, biyayta niya sin ako rin pagtag-ipunan niya, iban ako rin pangangayuan niya. Nahiril ko kaniya impya ngayo niya. Na, bihan yan, sampay pakahinapusan, matalos na to in suratul Fatiha, tumtumon na to, in pagda na to, sibu dahipos iban dahir, sibu dain, yadto nagbabas sa rakita niyo sin Quran at sin suratul Fatiha. Biad to rin pagdaan na to, miyabot na in wakto na to, habiyayaon, mangumbaid na ako kanyo katan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.